Baka nusun dyan mag-beauty pageant. Ta naman. Ladies and gentlemen, 2022, Miss Inapatan. Itong rugado, ano? Bibiro ko yung magkaano ng mga Mary Miss. Proud ka I'm from Miss Inapatan. Ibang hiling mo eh. Oh, sana all. Sa ko yan, igaman yan sa Legazpi. Naman naman mga, kaya ba barangay Tagas? Iyo. Mm. Tapos, igwa sa Kalabanga, Barangay Dominorog. Miss Duminorog 2022. Ay, ka pala si Kadruga, gungwa. Karalaban sila, Miss Sinapatan, Miss Dominorog, Miss Tagas. Oh. Tapos yan sa Melor, pang Miss Balagbag. Oh. Ang pinakawari kaya, Miss Karangkang. Si Duminorog. Naapatan. Nagbalagbag. Dahil kang Natagas. Ngunyan. Karangkang. Yun yung malaban sa Miss Universe. Kangkang digdi, kangkang duman, karangkang. Naduhan. Naduhan. Yaman na! Soblaks ni, gapo ni, tagas! Bakong tiko, bakong tanos, balagbag! Magayon na beauty pageant yan. Umpagal ko na. Mapagano na naman yung programang ini. Duha digdi. Duha naman. Dinuhan igdi. Dinuhan naman. Napatana! Bagong tiko, bagong tanos, balagbag! Pasensya na kamuta. Inot na kirelasyonan. Nag-araguman. Duminorog!